Duh, Dek, ini kira dilapir aja resik. Gue pergi ke malam mingguan, orang mantan gue yang tak aja mampus. Saya sampai tuh, lah yang mau mata. Duh, kenapa lagi kemecer-kemecer ya? Halo. Di mana, Cong, posisi? Ngelatih udah besi. Rene, Cong. Ki ngopi-ngopi ya. OTW. Asia. Oh, helm lali saya tak gune saya. Nah, ada polisi kok. Kira bisa. Cong. Lang petes biasa ana. Pedale iki ora ana mbok gowo sa, Cong. Rasoke. Basa raimu kotai. Tapi ya raymu mundur oteng. Tahu aku. Jujur telamu jujur. Tidak ana. Ada di dia. Di oh Iya. iya. Mana, Cong? Tidak ada lalu bener-bener next Paris. Ya. Mantap. Nah, lagi Rono ame-ame. Ayo, aduh sama, Cong. Tak tahu gurian sih ya. Anya. Iki puc gorengannya ya dipangan. Ya tepungan dia, Cong. Kono tuh njuwer mo. Ya ki apa? Bagus sare. Ora iki apa mau tergulung ding. Hah? Join. Pada patah sobat. Nah, tunggu dulu. Nah. Mantap. Gorengannya enggak rondo royal. Ini apa? Royalnya kalau termuji, you know. Oke. Udah pelan-pelan lu piye, Cong? Wis nganu, Cong. Sewangi. Eleng wayah to, Cong. Lah piye iki penake? Yang gaweanku ya akeh, ngurmat wedhus kae sak berang-berang. Maka gawean puasane, Cong, ngasih mutek mudial. Ayo, wis kono. Balik sik sesuk-sesuk rene ngopine gampang, Cong. Ayo, selamat saya.